Kaseng Nyotrap Youth Council HYC kalabat hadu arko arngut kentup ya ki saungut ki kentai ki badai ki nong di drok bat kumjuk ki nong kayi u drok haka shipau terik jemang. Kini ki beri ki basyak bat haka HYC ki day na katan Kirting Road Jail Road bat hamuda parking lot. Kid khot nong kit kam ka HYC ki layok ban kurup na kamet jong kini ki beri u drok u kenja bat ki ternya injek. Na pedeng kini ki basyak kem ki don ki badang rit kerta bat kim day na kajai beli khasi. Na kaliang ke HYC kala penjulor ya kini ki drok dah ke batang ha parking lot kemuda. Majoriti di ki bar jelas sudah. Majoriti di bar jelas sudah. Ki khasi tu ki don. Dia bat ni ki khani. Kini ke bang yabat bentang lawan yat menena duna Kirting Road, deka Jail Road, bat kini ka han nailah. Hang ni po parking lot meneng ilai obat hambun nang ni. Denang tu pada kidan ki balik alam secui we jakan bat ngilawar alah. Baju sekulai mat dia obat. Udan we uba kam entertain sila ban ong tin reng. Kinong we ba uset penlong yakini ki nong ti pakin yalum jakan ka jo. Nomor bana kamet jo ngi bio ai kareng ngila warning lang yo. Bah kamu ni kadang nak tu we kena kentai kepada absor senam kerta kadang nak hak nak ni lah yo buat bat baru kita drugs kepalang yo kan ngila dap hang bat kelat kelat dap ini kiwi yo tang di syringe bat di kantin kepalang empty kebong dan ni ai let's see kita temu ban peniat lane ban kumno ban distribute paling jongki ban lek ban di syaki we bat Ko kubornya amnya lah dia budi tahun nak kali. Kumalong hi kilan bat gini beriam. De wat bapenan ubat dai hak unong di wat kentai menek ladi ke nong di deh. Kam dai bapenan kam la penan kam ngi sutmo bagi yo tang ti kuria beren. Mereka tu menetang lah tu we kena kentai ngilalap arpolai putli kotina beren. Ci sini ki we kena senda ngi yo iki basong ko kan kuria beren. Nagle jongi hi ya ka police department ngikran pasang ngim don di sana. Namar ba kumong kat banang kem nang karoy. Lesi kam don kita ka jikship kya na liang jongki. Jika mini kalong ba nag government kala pan ship kya yang di kepentan namar suhu. Kumaloong mo. Ala da ya ka ya kunhun kai khlab kunhun le no la ban dikit balem la ban dikit di drugs. Ni haban kanwan ni hakatahi. Namar ba tu utamane hi bakiam drugs lesi naglang government hoi kila pasang kita jadi police department ngiro i police department nani ki police station kiba three hop hari haganu kan ho ni kilang yong gidon tingidon ka jing aptin bat ngikwa kaban ko hi kalau police department kan perko chua ya gitu gidrok user kiba department jong ki perko chua ki bat satray nang taneka nalo drugs ngilayo ru kenjang ngilayo ru ban kem yo we naki kena hakajo kapor openan kam lang ulale openan kam ni ke PB tum ke market pemdai tang ban di dan pania di drugs henry ban penia yakini ka public credit di kam ban penia nuti we ni kisama mane ulap lah de ni warning gini omdai tang yakini ki drugs user henry wadi kini lo nomor ba temlang kasalang jongi kampat pedang untuk mentam de bapilek kum siri nong we ngai kadi kan mong message ka poro khoi bat kham tam ro ki kimi ki pa ki kop OEP la da kidan ke jisu khan mari ki khol kum la kidan na wini resource person ha pangila khot apo ka we na ka awareness program ke jongi la da kwa ban phai revision center so ban check ba nomor kidan kiriha thang the po nong ba sam ia kaba kisilong tang kiba kamai pisah. Tepa kiri hari kebiang kalau bagi kun jok hero kinelawan kinong fully cured dan kinong 100% kikut na tu jingpang di ras dan jingkan ni di ras. Kita ni hina kalian.